sahabat semua, kita lihat joki cilik. Joki cilik tes fly, iya berhasil. Mantap, nilai komenda di subrek, iya. Ulang, oke, tes fly lagi. Ini alang gaya anti badai. Oh. Semua ada. Iya, bocil. Tes fly ya, anti badai. Iya, anti ropet. Adek, namanya siapa, Dek? Abdul Rahmat. Oke, jempol dulu. Iya. Oke, Abdul Rahmat, tes fly. Oke. Iya. Cari lawan. Ya, cari lawan ini. Cari sengel. Dengte Abdul Rahmat. Iya. Abdul Rahmat. Tes fly. Cari lawan.